Uporaba enojne vrvi pri reševanju gre za tehniko zelo domačo jamarjem, tudi slovenskim, ki pa jo v Veliki Britaniji ne poznajo. Here the person works on their own independently, so you have to practice on your own, starting on the ground and climbing up the rope. Also putting in anchor bolts into the rock system is something new for us. Sami manevri, sama vrv, sama pritrdišča, sama oprema je dovolj močna, da je ta tehnika, da ne potrebujemo varnostne vrvi. V Londonu reševanje izvajajo z vrha proti dnu, reševalca pa običajno izvlečejo. Pri enih se vidi, da imajo dosti izkušenj že s to gasilsko tehniko, tako da jim ta preskok na jamarsko tehniko ni bil problematičen. So usvojili praktično pri prvem spustu po dvigu. Nekatere je bilo majhen bolj strah, ker niso zaupali opremi, nekateri so imeli pa malo več problemov, pa bojo mogli še parkrat ponoviti. Spuščanje in vzpenjanje po vrvi, izdelava pritrdišč in nosil, prenos ponesrečenca po vertikalah, vse to naj bi osvojili v 4 dneh. Urnik je zelo natrpan kot pravo reševanje. V prihodnjih 2 dneh jih čaka spust v globoko kraško brezno. It's a whole different concept, isn't it? It's dark. You know, working with line. A lot of mud. A lot of mud, yeah. So, yeah, it's going to be good. I'm looking forward to it, yeah. Jim se pošali, da bo zanj spust lažji kot pa plezanje iz jame, vendar ga bo opravil. If I ask too many questions, then I probably won't go. It will put me off, so I'll just jump in at the deep end. Londonski gasilci so tudi del mednarodne ekipe za reševanje, zato bodo novo znanje lahko s pridom uporabili. Morda se bodo znašli v razmerah, ko uporaba dvojne vrvi ne bo mogoča.